चैनल जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा जल्दी मो चैनल सब्सक्राइब कर दिंतु। आपण चाहते मो चैनल भल भल वीडियो आसू कौन करी एक्चुअली मोर गोटे छोट झी अच्छी तो से बेसी वीडियो आनी पारुनी मु बहुत ट्राए कर बहुत भल भल वीडियो आने आगक जोटा कि आनी मो झीर भी बहुत भल भल वीडियो आनी मो झी केमती कौन करुँची केमती छोट रू बड़ होमती तार सब एक्टिविटीज भी मुझे सब ये वीडियो आनी आपण मैंने प्लीज़ मत सपोर्ट करूँ मो चैनल को बहुत व्यूज दिंतु सब्सक्राइब करूँ जो थी कि आप सब भल भल वीडियो मो चैनल पाइबे। एक्चुअली मुझे नुआ नुआ यूट्यूब स्टार्ट कर चाहूँगी आपण मान सपोर्ट मोपाई रो सब जिनस मो यूट्यूब चैनल देवी आपण मानक जमीक मो झीर आम कौन करुचु आम कड़े जाऊँ मो घर लोक मो सागर किए अच्छा सब वीडियो ये देवी आपण मानक भी बहुत भल लगे वीडियो सब से प्लीज़ आपण मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। कौन कह एक्चुअली मत बहुत कम टाइम मिलूँ जो यूट्यूब को देवाई मुझे आग को बहुत ट्राए करी मु बहुत टाइम देवी यूट्यूब को विथ माय बेबी गर्ल मो झी एक्चुअली 4 मंथ माने 4 मंथ है नहीं तक 4 मंथ हम से एक्चुअली मो झीपाई बहुत बिजी रही जाऊँगी मुझे देखिए एक्चुअली यूट्यूब मत बहुत भल लगे समस्त यूट्यूब ब्लॉग कर भी चाहिए केमती यूट्यूब गोटे ब्लॉग करी समस्त घर यूट्यूब ब्लॉग करी कौन कर मोर डेली लाइफ मो झीर डेली लाइफ सब मुझे सेयार करी केमती गोटे बेबी केयर ने कौन सब बेबी यूजफुल। एक्चुअली मु भी गोटे प्रोफेशनल आई एम ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मु भी गोटे प्रोफेशन अच्छी एक्चुअली मुझे लीव अच्छी मो झीपाई मो प्रोफेशन में कौन करुँचे आपको जाके आगे ब्लॉग देवी से कौन एक्चुअली मुझे भावुँ आप समस्त बहुत भले थे आशा कर भले रुहतु समस्ते आपण मैंने मो चैनल देखने ही जापर कौन सब करुँची मो झीर केमती केयर नौची आपण मैंने भी आपंकर जब छोट छुआ थी तार केमती केयर ने से विषय भी ब्लॉग देवी आपण को मोर प्रोफेशन एक्चुअली हेल्थ पर तो बेस टी हेल्थ कॉन्शियस जेहेतु मोर ए गोटे रिसेंटली मोर बेबी होती तो मुझे बेस कॉन्शियस अच्छी तार केमती केयर नहीं हम कौन हम से विषय टी मत बेस भाविया को पड़ुची आग को तार लाइफ से केमती बड़ हम जमी सब हेल्थ इश्यूज तार कि न हो से विषय में देखा पड़ो आउ कौन एक्चुअली ए टाइम अराउंड 3:45 अराउंड मो हजबैंड भी ना से भी ऑफिस जाते तो मुझे कहली आपण मान गोटे छोट ब्लॉग आनी झील के भी शो पड़ी तो मुझे कहली कहीं गोटे ब्लॉग करदेवी आपण मान ब्लॉग देवी यूट्यूब पे एक्चुअली मो झी मुझे माने घर अच्छी संबलपुर झीर मोर आ मो हजबैंड 3 जन जाक रोचु तो झीपाई टे एकुटिया सब कला बेलू बहुत टे माने मो बिजी शेड्यूल हो जाऊँगी सका उठ झील को उठा तार सब कम कर ताकू मसाज फसाज गाधा तार खाଇବା कर तार तार डेली पर्सनालाइजिंग पे आमर ड्रेस पत्र सफा सफी घर सफा एगुड़ा सब कला बेलू टाइम टे कम मिलूँ
ମୁଁ କେବେଠୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଦେବି, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବି କି ସବୁ ବିଷୟରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ ମିଳୁନଥିଲା। ଆଜି ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖେଇବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବି ଛୋଟ ଅଛି, ତା ଫେସ୍କୁ ରିଭିଲ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଝିଅ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ତାର ବି ଫେସ୍ ଦେଖେଇବି, ଝିଅକୁ ଆଣିକିନା ବ୍ଲଗ୍ କରିବି। ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାର ବ୍ଲଗ୍ କିଛି କରିପାରୁନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା' ହେବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁଛି କି ମୋ ମମି ବି ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମମିମାନେ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ମୋ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ କରୁଛି। ସେ ବି ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଦର ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମମ୍ ନେବି, ଯେମିତିକି ମୋ ଝିଅର ଭଲସେ କେୟାର ନେବି। ଆଉ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ କି ଆପଣମାନେ ବି କିଏ କିଏ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାର ଛୋଟ ବେବି ଅଛି, ସବୁ କେମିତି କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି ବେବିମାନଙ୍କର। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ ବିଷୟରେ, ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ସେଇଥିରେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ କହିଲେ ମୁଁ ସେଠିକାର ବି ବ୍ଲଗ୍ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏମିତିକି ଯେମିତିକି କହିବେ ଆପଣମାନେ କି କିଚେନ୍, ମାନେ କିଛି କୁକ୍, କିଛି ଡିସ୍ ଉପରେ ଆପଣ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆପଣ କେମିତି ବ୍ଲଗ୍ କରି ଝିଅର କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି, ଝିଅକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅକୁ କ'ଣ ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଏବେ 6 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାହାର କିଛି ଜିନିଷ ଦେବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ବି ସେୟା ହିଁ କରୁଛି, ଛୁଆକୁ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫେସନ୍ରେ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯାଇକିନା ମୋ ଝିଅର ଫିଡ଼ିଙ୍ଗ ପାଟର୍ନ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏବେ ବହୁତ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଝିଅକୁ ଯେମିତି ଆଗରେ ସେ ମାନେ ବାହାର ଖାଇବା ଖାଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇଆ ଆଉ କ'ଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଦିନ ବେଳା ମୋତେ ଏତେ ଶୋଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଝିଅ ଯେହେତୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେଲି। ସମସ୍ତେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ମୋତେ। ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରିବ, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାବିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମାନେ ସବୁ ମୋ କଜିନ୍ସ, ଏମିତି ମୋର ଝିଆରୀ ପୁତୁରା, ଏମାନଙ୍କର ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ରିସେଣ୍ଟ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋ ଝିଅର ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଘରକୁ ଆସିଲା, ଯେମିତିକି ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କୁହନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ତାର ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କେବେଠୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ମୋ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ରଖିନଥିଲି, ତ ଆଜି ଆଣିକିନା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ବାହାର କରିକିନା ପୋଷ୍ଟ କଲି। ସେଇଆ ଆଉ କ'ଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝିଅ ପାଇଁ ଟିକେ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବାର ଟିକେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି, ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍। ଝିଅକୁ ଝିଅକୁ ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଯଦି ପାରିବି, ମୋ ଝିଅକୁ ବି ଫ୍ରି ଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ତା'ର ବି କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ଲଗ୍ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି, ବାଏ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍